kwenye majumba yetu. Ni kweli kuna watu ambao wameletwa kabisa, wako wanatusaidia kazi za nyumbani, wanasaidia kukaa na watoto wetu, wanakaa na familia zetu. Tunapokuwa makazini huko, wanakaa majumbani, wanasaidia watoto wetu, wanasaidia vitu vyetu kule. Lakini kuna wengine wanakuja wamebeba vitu vya rohoni, iwe ni vizuri, hiyo vitu vya rohoni iwe wanajua au hawajui. Na kuhakikishia kuna wengine ni maagenti kabisa, wanakuja kuvuruga nyumba za watu. Unakuja kushangaa kuna mtu ameingia kwenye nyumba, toka siku hiyo amekuja kwenye ile nyumba, amani hamna tena, vitu vinaharibika, watoto waeleweki tena, tabia zinaharibika. Kwa nini? Kuna mtu ameingia kwenye nyumba, ana anga lingine la rohoni, ana manipulate nyumba nzima. Mnakuja kushangaa mlikuwa mnafanyaga ibada, amfanyi tena. Ukianza kufanya ibada pale nyumbani, kabla ya kwenda kulala, unashangaa mwingine tayari kifua kinauma, mara anapata mafua, naenda kuosha vyombo, wakati anaangalia TV alikuwa aoni hivyo. Kwa hiyo unakuta kuna namna mwovu anaingia pale. Kwa sababu gani? Watu wanakuwa wajui, antena za roho zifanye kazi vizuri, hawasikii tena. Kwa hiyo unakuta mtu anakuja pale anavuruga nyumba nzima, anachafua nyumba nzima. Kwa hiyo ninakwambia ukweli, kama kwenye nyumba yako utakosa mambo ya ibada, utakosa mambo ya maombi, mwovu atawapiga kama kawaida. Kwa hiyo tunaposema tunaomba, manake tunazungusha ukuta kwa watoto wetu, tunazungusha ukuta kwenye nyumba zetu, mwovu asije kagusa. Sio kwamba hayupo, yupo, ila kuna principle Mungu ameziweka za kutusaidia sisi tuweze kuishi maisha ya ushindi, neno na maombi. Kwa hiyo unakuta leo hii tunakaribisha watu majumbani mwetu, sisi wanatusaidia kazi yetu, hatujui ni wazuri au ni wabaya. Kwa nini? Macho ya roho hayafanyi kazi, macho ya roho hayafanyi kazi. Unamwangalia mtu mwilini iko vizuri, lakini rohoni ni adui mkubwa wa watoto wako. Kama utakosa maombi, utakosa kila kitu. Ni muhimu kuomba nyumbani kwako, weka ibada. Kabla ya kulala, weka ibada. Hakuna mtu kwenda kulala mpaka tumalize kuomba hapa. Unaomba pamoja nao, ukimaliza unaenda kulala. Mungu haanzi tu kanisani, Mungu anaanzia nyumbani.